Evo su ključni detalji. Pavković je doveo svoj tim u vodstvo od pola poena. Na 4 sekunde pre kraja McCaleb se okliznuo i odmah je pravljen faul na Pavkoviću koji je 2,7 sekundi pre kraja, vidite, doveo svoj tim u vodstvo i onda neshvatljiva greška Stefana Markovića koji nije faulirao Peru Božića, koji je pogodio trojku. Evo vidite na koji način izborio produžetak svom timu, a u tom produžetku je Partizan slavio, iako je bio bolji tokom 37-8 minuta meča. Na kraju eto mogao da izgubi, ali nije. Spretnost Pere Božića i da kažem eto greška Stefana Markovića. Mnogi su, čitam i poruke i neka pisanja, osvoji drvlje i kamenje na Stevu Karadžića. Čovjek je tražio od svojih igrača i na timeoutu i kad izvedena lopta da se napravi faul, to nije ispoštovano, tako da mislim da nema razloga napadati prvog stručnjaka Vrščana, ali da čujemo šta je on rekao. Smo nesretno izgubili ovu utakmicu, da smo dobro parirali. Jeste Partizan bio u nekom vojstvu tokom čitavog susreta, međutim mi smo bili stalno tu, duvali su im za vrat i kad smo konačno preokrenuli utakmicu, nismo ispoštovali jednostavno dogovor da se napravi faul 3 sekunde do kraja utakmice. Imali smo 3 razlike i tu je dogovorili smo da ispreuzimamo i prvi koji dobije loptu da ga fauliramo. Nažalost, Božić je zaista dao jednu trojku onako za neverovati, međutim to se nama ne dešava prvi put. Ne mislim da se utakmica odlučuje na ovaj način, ali nam se dešavalo da kraj četvrtine da primamo ovakve koševe i slične i samo setimo i one utakmice tamo u Torinu, također smo primili ovakvu sličnu trojku, tako da je to nešto na čemu moramo da radimo i da popravimo. Šta reći o utakmici? Tvrda, prava, prvenstvena, sa mnogo kontakta, sa mnogo meni nejasnih stvari. O ovim nejasnim stvarima su govorili jedni drugi treneri o suđenju, ali smatramo da ipak o tome kasnije. Treba reći da prvo se bavimo košarkaškim aspektom. Najbolji u poraženom timu bio je Milivoje Božević. Nažalost, on se sam povredio u finišu meča. Igrao je za 26 minuta, odlično 11 poena, 3 trojke, 5-4 šut iz igre, 9 skokova, indeks 21. 9 poena imao je 19 indeks uz 15 poena, 3 trojke, 5 ukradenih lopti i čak 8 asistencija Miljan Pavković. Stefan Marković 15 poena, 3 trojke, 4 skoka, 4 izgubljene lopte, 3 asistencije. Šutal odličan 17 poena, Mačvan 4, Katić 9, Bobi Marjanović 4. To je što se tiče učinka Hemofarma. A evo kako je trener Partizana Duško Ujošević video, da kažemo, onaj košarkaški deo meča. Publici, što mislim da ove godine NLB ligu prati sa većom pažnjom i većim nekim interesovanjem i nadam se da će to biti još veće. Jedna stvar. Druga stvar, to čestitam Hemofarmu na dobroj igri. Jako su dobro šutirali u vrlo važnim momentima. Ne znam da su tu već bavili ili nisu, ali su odlično šutirali. Sad, mi imamo dosta problema. Ja sam mislio prosto pred ovu sezonu da će ljudi budu svesni. Da je Partizan, znači on u osnovu tima praktično, kad su u pitanju ti glavni igrači koji su se pripremili prethodnih godina, se dešavalo da isto odlaze igrači, ali u pozadini uvek kada išao Perović, tu je bio Peković, bilo je nekih igrača koji su se dole pripremali, to od mlađih igrača da nastave da preuzmu ulogu nosioca igre. Ove godine mi nismo bili u takvoj situaciji, napravili smo stvarno fantastične rezultate i ja sam lično razmišljao da li tog momenta da ja odem, ali sam se s druge strane shvatio obavez da bi otprilike napuštao nekog ko mi je drag u momentu kad mu je teško. Mislio sam da će ljudi da shvate prvo i da će takva da bude i priprema i putem medija i tako dalje, da prosto Partizan ima mnogo toga da radi, da ima tu talentovanih igrača, ima nekoliko tih igrača koji su povratnici, koji su u nekim godinama najboljim, kao što je Pera Božić,
koji predstavljaju neki kontinuitet, ali nisu u onom smislu bili kontinuitet kao što je, na primjer, prošle godine bio Tepić, Tripković, Veličković. I prosto sam očekivao da, eto, da će ljudi da vide da mi imamo jednu energiju da krenemo stvarno iz teške pozicije. Smatrao sam da će više i finansijski da nas podrže, kao neko ko reprezentuje sport i državu i pravi rezultate. I prosto mislio sam da će kažu, pa dobro, stvarno ovima treba dati na vremenu i vremena, jer pa i ovom čoveku koji rizikuje svoju reputaciju s jednim sasvim novim timom i tako dalje, mora da se podrži, jer kažem, što kod navijača jeste slučaj, jer oni su stvarno verni i to, ko što se jedno rekao, ko u braku, i u dobru i u zlu. Međutim, neka iznenađivanja, na primjer, kad se izgubi od ovoga Unikahe ili Gorčina, ja znam da svi žele pobedu. Međutim, mora da budu i realni, da ta utakmica, na primjer, konkretno treba da se shvati kao nagoveštaj da se može. A to da se može treba jako puno, to je jedan proces, nije, ja mislim da se podcenjuje rad, jer ako neko misli to bez rada može da se sastavi i sve, možda može, ma i sa enormnim sumama to ne može. Znači, to je jedan proces koji zahteva vreme, to vreme upotrebljeno kvalitetnim radom i igrača, i mene, i ljudi iz stručnog rukovodstva. Tako da, mi smo sad u ovom timu, u ovom sastavu, u situaciji se radujemo svakoj pobedi. Hemofarm nije baš ekipa protiv koje bi rekao da je svaka pobjeda. Hemofarm je jaka ekipa, ne treba je tumačiti po početnim rezultatima, što su izgubili kući od Kragujevca i posle toga išli na CDVitu koja je kvalitetna ekipa i sponsor ove ligi. Znači, finansijski moćni i tako dalje. Ima puno vremena, treba da se igramo. Robert se došao pre 2 dana, 3. Sam ja u dilemi, treba ti negde u određenom momentu rezultatski da li da igraš čovekom koji imao jedan trening. Pa još oni promene odbranu i stanu u zonsku odbranu, na primjer, kad je on u igri i tako dalje. Znači, treba vremena da se uigraju ekipa, da se ova dva igrača na prirodan način pridruže i priključe i da ostanemo tim i da ovi mlađi igrači napreduju u takmi i da se grčevito borimo. To je neka naša pozicija s kojom smo krenuli i s kojom sam mislio, pravo vam kažem da su svi svesni da je to takva pozicija. Ja ako sam zadovoljan što utakmica dobijena, nisam zadovoljan određenim nekim situacijama, čak i neprepoznavanjem nekih stvari koji su skoro pitanje opšte inteligencije kad treba protekne vreme pa se napravi faul čim je lopta ubačena ili imamo loptu, treba protekne vreme, ne prebaci se lopta i tako dalje. Svi ti mehanizmi se grade i treningom i doće to sve na svoje mesto.